Gospodine Muhasilović, vi ste profesor međunarodnih odnosa, dakle pristojno zarađujete za život, mlad ste čovjek. Zašto ste se odlučili uopšte za politički angažman? Odlučio sam se nakon što se dugi niz godina bavim profesionalnom politologijom. To je jedno od prokletstava bivanjem politologom, što mnoge procese bolje razumijete i vidite pravac u kojem ti procesi vode. I već neko vrijeme sam stanovišta da određene političke dinamike koje se dešavaju aktivno u Bosni i Hercegovini, naročito zadnjih godina, su vrlo štetne po našu državu i po naš narod. I onda nisam mogao naravno po strani to sve posmatrati, a u početku sam počeo javno govoriti to, što kroz socijalne mreže, što kroz medije koji su mi davali prostor da o tome govorim. Međutim, smatrao sam da to nije dovoljno, da moram dati svoj lični angažman da koliko toliko popravim situaciju u Bosni i Hercegovini. Mislim da je najbolja adresa bila, a nekako se i hronološki nametnulo da su trenutno lokalni izbori, da krenemo od svoje lokalne zajednice. Ja sam rođen u Starom gradu, dijete sam Starog grada, sa Alfakovca sam i tu smo kroz nekoliko generacija faktički živimo na Alfakovcu i ja se osjećam dužnim da popravim stanje u svojoj lokalnoj zajednici za koju smatram da se trenutno ne vode dobre politike. Što lokalne politike, što politike na nekom općem nivou. S obzirom da imamo jednog načelnika koji dolazi iz Trojke, mi vidimo da se ta jedna negativna politika koju Trojka ima na državnom i entitetskim nivoima, da se ona prelila nažalost i na lokalni nivo. Tako da sam se, primarni razlog je to što sam se upravo osjetio dužnim da dam svoj neki skromni doprinos da popravljamo situaciju u Starom gradu. Druga stvar je što se našem narodu, historijski gledano Bošnjacima primarno, se nametala apolitičnost kao vrijednost. Bošnjaci koji su živjeli u raznim režimima i većina tih režima nisu bile naklonjene tom mom narodu kojem ja pripadam, su namjerno gurali tu jednu premisu da se ne treba baviti politikom i da je svako ko se bavi politikom a priori nepošten. A politika nije a priori nepoštena, ljudi tvore politiku i ukoliko su ljudi nepošteni, to će se definitivno reflektirati na politiku, tako da sam ja odlučio između ostalog da svojim doprinosom, svojim angažmanom koliko toliko popravim nekakvu generalnu sliku politike u Bosni i Hercegovini. Naravno, mi sada imamo svoju državu, imamo nezavisnost i ovo je najbolji historijski moment možda za Bošnjake da se aktivno bave politikom. Ja ovom prilikom pozivam sve kompetentne ljude, politologe, akademsku zajednicu da se aktivno uključe u politiku, jer ukoliko se mi ne budemo bavili kao narod politikom, nažalost jedna negativna politika će se baviti nama. Krenuli ste iz lokalne zajednice. Koji je značaj lokalne politike? Ljudi često podcjenjuju taj nivo političkog djelovanja, pa čak evo i konkretno za vas, neki su smatrali da ste ipak trebali krenuti s nekih viših nivoa. Lokalna politika je vrlo bitna. Ona je nosioc opće politike. Ono što je naučno dokazano je da između 70 i 80% potreba običnih građana se generiše kroz lokalnu politiku. Obični građani Bosne i Hercegovine koji nisu aktivni u politici, njihova najčešća adresa su upravo općine. U najboljem slučaju su to kantoni, s obzirom da mi imamo te izbore, opće izbore u kojem spadaju i kantonalni izbori, međutim kanton se manje više bavi lokalnim temama nego što se bavi nekim općim politikama. Uglavnom, lokalna politika je ta koja generiše potrebe naroda. Vrlo rijetko se naši građani obraćaju entitetskim institucijama ili državnim institucijama za svoje svakodnevne potrebe, najčešće su to lokalne zajednice. Sada, ukoliko nemamo kvalitetnu lokalnu zajednicu, mi nećemo imati ni kvalitetnu ni opću politiku. Tako da je lokalna zajednica najbolje mjesto da se neko dokaže politički i naravno taj hronološki slijed događaja je sam nametnuo da imamo sada lokalne izbore, pa je to bio jedan prozor koji se otvorio i dobra jedna prilika da se politički angažujem. Naravno, što se tiče nekakvih viših nivoa, mi imamo za 2 godine opće izbore i mislim da će to biti krucijalni historijski izbori, kao što su i ovi lokalni izbori, možda najbitniji lokalni izbori od rata pa do danas, upravo iz tog razloga što on ima perspektivu za 2026. i što će ovi lokalni izbori vjerovatno odrediti narativ u kojem pravcu će taj narativ da ide za izbore 2026. I zapravo ovi lokalni izbori i jesu na neki način uvertira za opće izbore 26. Tako da ne bih izolovano posmatrao barem u ovom kontekstu u kojem mi živimo, lokalnu politiku od opće politike. Spomenuli ste opće izbore, ali je evidentno da u Bosni i Hercegovini imamo na sceni na jedan način ukidanje demokratskih procesa. Kako se to sve odražava na lokalnu zajednicu? I šta je vaš primarni cilj? Šta vi mislite da treba u tom smislu na lokalnom nivou raditi? Svakako, ukoliko budemo imali jaku lokalnu zajednicu, ukoliko budemo imali jake lokalne izbore, angažovane ljude, što je najbitnije da se ljudi angažuju,
na lokalnim izborima, da izađu u što većem broju, mi ćemo odbraniti svoju demokratiju. Jer postoje određene ozbiljne indicije da dolazi do ukidanja demokratskog procesa u Bosni i Hercegovini na način, ne da će to se desiti neki državni udar ili da će neko ukinuti ustav, ne na taj način, već jedno tiho ukidanje demokratije na način da kroz ono što je urađeno od strane međunarodne zajednice i Kristijana Šmita, visokog predstavnika primarno, gdje je on obesmislio izborni proces na način da je HDZ-a ugravirao u vlast i da je HDZ taj koji preko domova naroda odlučuje zapravo ko će da bude vlada, ko ne. Mi, ukoliko se pomirimo sa jednom takvom politikom, mi smo ušli u jednu srpsko-hrvatsku kondominijumsku realnost, gdje Bošnjaci totalno gube svoj značaj, oni ostaju jedna amorfna masa, ostaju i dalje najbrojniji narod, ali gube sve političke poluge vlasti i moći odlučivanja. Tako da, ukoliko propustimo ovu priliku, mi ćemo izgubiti priliku da artikulišemo svoju političku volju kao narod. Tako da ne smijemo dozvoliti da se nešto tako desi i najbolji odgovor Bošnjaka u tom slučaju bio da izađu u što većem broju na izbore i da poraze ovu politiku trojke koja nas je dovela u jednu vrlo nepovoljnu situaciju. A šta bi značilo onda pobjeda za vas? Odnosno te politike koje stoje iza vas i vaše kandidature nosioca liste? To bi značilo oslobađanje, početak oslobađanja od okova u koje nas je trenutno trojka zarobila, a ti okovi podrazumijevaju da su SNSD i HDZ apsolutni vladari Bosne i Hercegovine. Protukandidat naš, odnosno aktualni načelnik protiv kojeg se borimo, je jedan od reprezenata te takve politike. On je čovjek koji je aktivno učestvovao u ovim procesima ukidanja demokratije u Bosni i Hercegovini, čovjek koji je aktivno učestvovao u procesima graviranja jednostavno SNSD i HDZ u vlast i množenja Bošnjaka sa nulom. Ono što je dodatno poražavajuće vis-a-vis aktualnog načelnika opštine Stari Grad je što on svo vrijeme znao šta se dešava, međutim šutio je. I odlučio je da progovori onog momenta kada je već bilo kasno, a to je uradio čisto iz populističkih poriva kako bi se dodvorio bošnjačkim glasačima, s obzirom da u opštini Stari Grad uglavnom žive Bošnjaci kao većina. I on je time pokazao zapravo jednu licemjernu politiku koju vodi. Da je svo vrijeme znao šta se dešava, aktivno učestvovao u svim procesima obespravljivanja Bošnjaka i progovorio onog momenta kada se to populistički isplatilo. I mi smo upravo iz tog razloga i stali u front protiv njega da branimo naše interese, našeg naroda, naše države, naše lokalne zajednice, našeg starog grada, koji nikad nije bio nesigurniji nego pod ovim aktuelnim načelnikom. Imamo situaciju da imamo organizovani kriminal koji cvjeta, gdje karteli cvjetaju, gdje se bacaju njemu lično bombe na kuću i tako dalje. Naime, stvorio jednu situaciju nesigurnosti i jednostavno je našu općinu pretvorio u jedan geto. Bošnjaka koji žive u jednoj nesigurnoj situaciji, Bošnjaka koji nema nikakve političke moći i prava i upravo je to ta politika protiv koje se mi borimo. Tako da, ukoliko pobjedi opcija za koju se mi borimo da dođe na vlast, za koju smatram da je trenutno zdravija i bolja za Bošnjake i za Bosnu i Hercegovinu, mi ćemo definitivno dati svoj maksimum da stavimo kraj takvoj jednoj štetnoj politici. Kad je riječ o listi Stranke demokratske akcije, šta vi nudite konkretno građanima? Šta je to novo što će dovesti do ozdravljenja ove lokalne zajednice? Koji su to ljudi? Mladi govore da se SDA malo podmladila, da se riješilo nekih možda, kako su optuživani, retrogradnih politika. Mi svakako svojom listom u općini Stari Grad, ali i u drugim opštinama, ono što možemo vidjeti da su SDA-ove liste dosta podmlađene, dosta je tu mladih ljudi, dosta se više vodilo računa u odnosu na prošlost o kompetenciji samih ljudi koji se nalaze na listama. Tu imamo jako mnogo visoko obrazovani ljudi, jako mnogo uspješnih ljudi iz privatnog sektora koji imaju svoje firme i koji ne žive od politike. Evo i ja lično ne živim od politike. Naime, mi smo imali u prošlosti, nažalost, ne samo u SDA, i u drugim političkim strankama ljudi koji su isključivo živjeli od politike i koji nisu imali nekakav privatni uspjeh izvan politike. Mi kao stranka smo odlučili da promijenimo takav pristup politici jer smo vidjeli da se to u konačnici odbija o glavu upravo stranci demokratske akcije i odlučili smo taj segment da popravimo tako da smo jako podmladili svoju listu. Mnogi su nas kritikovali s pravom ili ne da ne dolazi do dovoljne promjene kadrovskoj politici Stranke demokratske akcije. Mi smo na ovim lokalnim izborima odlučili da dokažemo i pokažemo ljudima da jeste došlo do promjene i mi stojimo čvrsto iza svoje liste gdje imamo jako mnogo mladih, kompetentnih, dinamičnih ljudi koji razumiju moderne procese, ljudi koji vladaju tehnologijama i tako dalje. I to je zapravo jedan odličan rebranding kroz koji smo mi prošli, mi zajedno sa svojim koalicijnim partnerima, jer ne treba zaboraviti da mi ne nastupamo barem u određenim općinama, ne nastupamo sami, već nastupamo sa svojim koalicijnim partnerima
kao što su Demokratska fronta i Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Tako da je to jedna poruka koju mi šaljemo glasačima, da se jesmo promijenili, da jesmo izvukli određene lekcije iz prošlosti zbog kojih smo i mi i naš narod i naša država konačno imali problema i da imamo jednu novu, osvježenu i vrlo jaku Stranku demokratske akcije. Šta ćete uraditi 6. oktobra, odnosno 7. koji će biti vaš prvi čin nakon što uđete u vijeće? Prvo će biti obračun sa kriminalnim skupinama koje su, nažalost, uzele kao taoca općinu Stari Grad. Općinu u kojoj se trenutno jedino vodi računa o interesima tih kriminalaca koji su, nažalost, parazitiraju tom opštinom i oni koji najviše ispaštaju zbog toga su upravo građani Starog Grada. Prva stvar koju smo sebi zacrtali kao cilj je da počnemo mijenjati tu takvu politiku i da stanemo u kraj tom organizovanom kriminalu koji mešetari, nažalost, dugi niz godina u opštini Stari Grad. Naravno, mi, s obzirom da ja imam nekog iskustva rada u lokalnim zajednicama, živio sam u Turskoj preko 10 godina i tamo sam radio, sam glavni koordinator za saradnju između turskih opština i opština na Balkanu, takozvanoj Uniji općina turskog svijeta, i radeći u toj instituciji, to je državna institucija osnovana od strane Vijeća ministara Republike Turske, kroz rad u toj instituciji sam upoznat sa konceptom pametnijih gradova. Jedna od prvih stvari koju ću ja kroz svoj rad u vijeću promovisati je upravo taj koncept pametnijih gradova. Da od općine Stari Grad napravimo jednu pametnu općinu. Šta to znači? To znači povećavanje kvaliteta života u svakom segmentu društva, običnih građana u Starom Gradu. Treća stvar, naravno, za koju ću se zalagati je međunarodna saradnja naše opštine sa opštinama u svijetu, jer opština Stari Grad je, pored opštine Goražde, je opština koja ima najviše pobratimskih odnosa sa općinama u Turskoj. Ja kao neko koji je živio tamo i aktivno govori taj jezik, ću dati svoj maksimum da se ti odnosi poboljšaju, jer mnogi od tih pobratimskih odnosa su samo mrtvo slovo na papiru. Građani Starog Grada apsolutno nema nikakve koristi od potpisanih memoranduma i protokola. Ja ću pokušati da aktiviram te sve protokole potpisane i da građani Starog Grada aktivno osjete sve koristi tih protokola koji su u prošlosti potpisani. Koja je vaša poruka građanima Starog Grada? Evo, malo prije ste kazali da ih pozivate da izađu na izbore. Mislim da se koliko toliko oni već svi upoznali sa vašim programima, ali ta sinhronizacija načelnika budućeg i vijeća bit će izuzetno važna. Što se može tu raditi? Imamo mi općina koji su zbog te nekorektne saradnje načelnika i vijeća bili faktički taoci 4 godine tih političkih odnosa. Loše. Mnogi vijećnici koji su na opozicionoj strani sa načelnikom Irfanom Čengićem su tu, nažalost, mnogi, neću reći ucijenjeni, ali jednostavno okolnosti su i nametnuli da jednostavno budu njegovi taoci, a i da i on bude njihov taoc. Ta jedna simbioza koja je na izgled takva, koja vlada između vijeća trenutno i aktualnog načelnika, je vještačka i ona je čisto interesna. Tu nema jednostavno potrebne sinergije i sinhronizacije kako bi opština radila kako je potrebno opština da radi. Mi, ukoliko budemo imali dovoljan broj vijećnika, toga se mi borimo za što veći broj vijećnika u vijeću, mi ćemo svojim radom, svojim kapacitetima u vijeću ćemo natjerati načelnika da bolje radi. Mi kao Stranka demokratske akcije smo najozbiljnija opozicija u općini Stari Grad i mi smo kroz nekoliko mandata već opozicije. Mi smo se u tom smislu izverzirali i mi tačno znamo stvari koje je potrebno i određene procese koje je potrebno pokrenuti u vijeću kako bi stvari krenule na bolje. Ukoliko dobijemo i svog načelnika, time će nama biti posao olakšan, ali naravno, ukoliko se to ne desi, svakako mi ćemo dati svoj maksimalni doprinos da se to ni na koji način osjeti i mi nikada naravno nećemo načelnika, kogod bi to bio, nećemo ga blokirati u korisnim stvarima, samo onim štetnim stvarima, a gurat ćemo aktivno stvari za koje smatramo da su korisne za naše građane. Hvala vam.